If it is the Lord's will, we will live and do this or that. James chapter 4, verse 15. Welcome to today's encouragement from Our Daily Bread. Our reading, titled Following God's Plan, was written by Karen Huang and read by Joyce Dinkins. James chapter 4, verses 13 through 17. Now listen, you who say, "Today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money." Why, you do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, "If it is the Lord's will, we will live and do this or that." As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. If anyone, then, knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Following God's Plans, written by Karen Huang. I was unable to focus on a work project because of anxiety. I was afraid that my plans for it wouldn't succeed. My anxiety came from pride. I believed my timeline and plans were best, so I wanted them to proceed unhindered. A question broke through my thoughts, however. Are your plans God's plans? The problem wasn't my planning. God calls us to be wise stewards of our time, opportunities, and resources. The problem was my arrogance. I was fixated on my understanding of events and how I wanted them to turn out, not on God's purpose and how He wanted my plans to turn out. James 4 encourages us to say, "If it is the Lord's will, we will live and do this or that." We're to plan not with a presumptuous mindset, thinking we know everything and have control over our life, but from a position of submission to God's sovereignty and wisdom. After all, we do not even know what will happen tomorrow. In our humanness, we're helpless and weak, like a mist that appears and then vanishes. Only God has authority and power over everything in our lives. We don't. Through the scriptures and the people, resources, and circumstances He allows each day, He guides us to live in submission to His will and ways. Our plans aren't to come from following ourselves, but from following Him. Let's pray. Lord, as we make our plans, help us to hold them loosely, always leaving room for You to guide our steps. Remind us daily that we do not know what tomorrow holds, and that our strength and wisdom are nothing compared to Your sovereignty. May we follow Your guidance, trusting in Your perfect timing and purpose for our lives. Thank You, Lord. It's in Jesus' name we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. When you make plans apart from God's leading, what's the outcome? What plans can you submit to His authority? Omasubam la otil kmo, angal ka selam el, endim el ya dalal matamal, mar adalo mo karo rangal ka, agiril di mga adu rangal ka, rabe ka club say, angal ka selam el, ngarinya vingal, el sabi elo reng sa ngari dalal, alongat adu urangi, madirek amadalangal ka, mangmaral mo ngilomes, rabe ka club say, mangal ka sabi elomes sa dalal, selongat adu urangi, omasubam la otil kmo, angal kal mael, ya dalala mga adu urangi rabe ka klabsel o lisak yo mokororol de swel, yo mokotraul de swel. Sel bol kotal skula angalak, el dalalam langat adu urangi rabe ka klabsel, ya alam sela angalak at karak me evel buil, el ngarbab, atom kasi urangi marbebira angalak, el dimle aloy, el dimla ka longat adu urtira darir, raro mokororol tir rabe ka klabsel. Angal ka selam el lengwal ba aaw tialp tadul.
diakalodenge tokoy raklaad, madiakalodenge ungil mamaknit makntilaklaad, ngogiw osis akraw alelak langar rangalaga, ralmeel maral mo klolad, yangalaka subak ntil, maklung yolelaklaad, alorail mo klolad, at tokoy lo suba ngalaga, amot tretelel, emok seringi, alorail mo klolad, armaduol ngalaga, asuba maknitel tretelelaklaad al ngalaga, emo maklol ad lobult, emo ngilad, lomkos o ilmongil ad rataraklom say, angalaga, el ba aawap talul, el diakalodang yung rangaраklaad, mangalaga selam el, adalala longod adu uringira veklobsay, akot, alda du loreng sa ngalaga, el dirika ngalaga, lomokaro ringi, omok tralam sila ngalaga, ongerung, adalala ngalaga longod adu urangalaken, en diakalodang itokoy, tigingil adalal, amotelitere la tigingil, angalaken, aloran mo klolad. Ong evey, aungil alda adu loreng sangalaka, dirka ka bolongot adu, aol nga seorarangul, mauduswela ngalaka, mangmo alilakl, aloran mo klolad, hindi akal masabseb karangul. Ong ewang, aungil alda adu loreng sangalaka, dirka ka bolongot adu, adalala di mga adu ringi, aol nga seorangalaka, mandi ngalaka ngalaka, eobokot taul da swela marangul, saungil siya singraklaad. Mang marahil mo klolad, al diakar rangil madakterra segad, diakan marurarad, madiakan madakta segad. Angalak albol maknitringi, amobotoka sa arel, mobotoka rangil madakterra segad. Angalak al di eloy, tel diakaungil tokoy maalda aduon mo ringi, al ngalaka. Amarahin mo klolad, al madaktraklaad, tokraklaad. Hindi mo siwek, eblilaring ra, aklaad ringi raklaad. Omom el, lo ngalak rar mikaril ngalak, di mongod adu rar ngalakim. Klaadar til mo ngil, makser til mo ngil, maulda kiara, ablul adar aulda suid, marandil mo ngil rungil, aul tuyil, rokui aulda swela ngalak, maptalula ngalak, ma apadangil rokir mablul adarangalaka aul tuira ungil aldadu ulmorngi almael eloral moklol ad rabeka klubse. Here is Palaus Marine and weather forecast for today Friday, March 28 until next week Tuesday. Looking at the tide schedule, it is high tide this morning at 6:45 a.m. at 5.6 feet. Low tide will follow in the afternoon at 12:57 p.m. at 1.1 foot. Second high tide will be early this evening at 6:49 p.m. at 6 feet. Second low tide will be early tomorrow morning at 1:17 a.m. at 0.5 foot. Sunset this evening is at 6:12 p.m. and sunrise tomorrow morning is at 6:02 a.m. High temperature expected today will be in the near 86 and overnight low temperature will be in the near 79. Today, it will be partly sunny skies with a 40% chance of scattered showers and isolated thunderstorms. Wind is east at around 17 miles per hour. Wind waves at 3 feet and east swells at 3 feet. Tonight, it will be mostly cloudy skies with a 40% chance of scattered showers. Wind will be east at 17 to 23 miles per hour. Wind waves at 3 to 4 feet and east swells at 3 feet. On Saturday through Sunday, it will be mostly cloudy skies with a 40% chance of scattered showers and isolated thunderstorms. Wind will be east at 17 to 23 miles per hour. Wind waves at 3 to 4 feet, with east swells at 3 to 5 feet, increasing to 4 to 6 feet by Sunday. On Monday, it will be mostly cloudy skies with a 40% chance of showers and a slight chance of thunderstorms. Wind will be east at around 17 miles per hour. Wind waves at 3 feet, with east swells at 3 to 5 feet, and to the northwest at 2 to 3 feet. On Tuesday, it will be mostly cloudy skies with a 50% chance of showers and a slight chance of thunderstorm. Wind will be east at 12 to 17 miles per hour. Wind waves at 2 to 3 feet, with mixed swells to the east at 3 to 4 feet, and to the northwest at 3 feet. This is a recorded forecast from the National Weather Service Office in IRI.
Looking for a way to grow your savings? With Bank of Guam's Boost Savings Account, you can earn a competitive 4.01% annual percentage yield, starting with a minimum balance of just $10,000. Plus, you can keep adding to your account throughout the year, helping your money grow even faster. Visit any Bank of Guam branch to get started today. Boost your savings. Boost your future. Bank of Guam, the People's Bank. Member FDIC. Sub del Morabuay. Tia sub del Mora rogul adal kira al sel orior, luaseng ngaringa orior longat mok koringa obisre isira Department of State Cultural Affairs, ragabelment orior mo mga sadal abek kalbadangil adib mamong bang or oblir al sel orior. Tia lorior adi sabela luy oblir ro ang iwal buil maluy oblir ro ang imil buil. Malwaisa obisre isira mo umul malayangak larangidil adal kira al sel orior, el swalba abolong sadal adib malubeng bongmang arablil. Rakot talkapsingil o ngewal buila e malmol mo ang imil buila. Umlu sel ngakla matrop sel bola luy oblila. Ngidil ad el sawal ako makailom so del tialurior malubeng sawal memlu usrangklel. Asabelom gudong obisra eisera den wal 488-3133 malubeng 4457. Dili kat sabiun mir obisra eisel nga na special education building nga na capital Racoror State eng may ako makailom so del. Kopmal msulang edulmol malangay ngisew el mga tmok lablid mama orirgit. Public announcement. The residents of Koror State are hereby informed that the Sanitation Division of the Department of State and Cultural Affairs of the Koror State Government for the month of April and May is seeking a maximum of 20 individuals per month who are interested in entering their residence to take part in the Ant Control Project for Koror State residents. The project will be conducted inside and outside of residence. Project is intended to help control ants in the kitchen and bedroom areas of individual houses so that people can eliminate trouble caused by ants in the house. If you are interested, please register at our Koror State Sanitation Division office located at the old Special Ed office next to Koror State Capitol Building. Registration is open to Koror State residents only and will begin April 1st, 2025 until May 31st, 2025. Registration will close once 20 slots are filled. For more information or to sign up, please contact the Sanitation Division or ASA office at 488-3133 or 4457. We would like to thank the public, especially the residents of Koror State, for the continued support. Bureau of Human Resources Public Notice. The public is hereby informed that the Bureau of Human Resources of the Government of Palau will be soliciting and accepting sealed bids and proposals from interested businesses, qualified individuals, agencies, or institutions to provide an office space for use of government under the Division of Primary and Preventive Health Services, including but not limited to Palau Community Health Center, Family Health Unit, and Non-Communicable Disease Unit. This will be a competitively negotiated contract. The services requested will be funded by the CHC HRSA grant, FHU MCH HRSA grant, NCD CDC grant, and the PHIG CDC federal grant. The specifications along with evaluation criteria and all other requirements are being prepared and shall be made available on April 11, 2025. The solicitation and bidding period shall continue for more than 30 days or for a minimum of 15 days as determined by the procurement officer. The specifications will also be made available on Palau Gov's website at https://www.palaugov.pw/rfp-bids/. Interested vendors may obtain copies of specifications by contacting Bureau of Human Resources. Request for proposal number is PCS-2025-30. Public notice March 27, 2025 to April 10, 2025. Bidding period April 11, 2025 to April 25, 2025. Bid opening April 28, 2025. Proposals or offers may be submitted at the National Treasury at the Finance Building in Koror or the Executive Building in Ngurulmud, Malkeo. For more information regarding this notice, please contact PHR by calling area code 680-767-2415 or 1126 or email to hr@palaugov.org.
Subdra Kodal, Luasetia Sudra Kodal Lolto Drangiang Iraingas Viliani Thomas, Tingilius Albert Jacinto, Imru Ignacio Mulbay, Mangirat Milol Denis Ito, Ma Akolobas Aloysius Telay, Ma Arnold Oilo, Elmok Mong Atargidra Erablu, Henaro Antonio, Amlosme Ersera Asbadong, Elmle Truimeim, Gobsingil El Al, Longa del Buid El Arra, Abdangela Angara Morga, Emlamotrgok Lakmaldilel Morngira Asbadong, Leim El Gobsingil Ongewal Buid El Arrak, El Di Morngira, Apairang Rubsang, Eramal Gayok, Edimo Mongamaldil, El Dura Osisiul Sils, Ma Kim Subdra artikel lamam rang ayang ma pabaltaw ma oriol ma ayol tapos nemdi bo modangi dongi ra aklo mangte ko makaj subda en mo aisra moteletele la maldilel kal targit ra erablul henaro Antonio el de moto ko ruriul komal mesulang edong mokla abtenget ya Dios lo makntang trigit rogui sign Iraingas Viliani Thomas, Matingilius Albert Jacinto, Imrur Ignacio Mulbay, Ma Angirat Milol Denis Ito, Ma Kolbas Aloysius Telay, Ma Arnold Oilo. Subdra Kodal. Tia Subdra Kodal ultob dringa yadr eduk Wilson Ongos, el Mogamaldile la Molins Maserui, el Ngargila Gabriels Maserui, el Mlamosme Ramlamotrokok, la Amaldile el Morngira Ongeim Lorior, Rel Albuil in March 28, 2025, el di Morngira Palau Funeral Home. Malwaise nga liadr eduk Wilson Ongos, a oringit rarokuil ngal ngrong lang, rablu rang ramlanguy kumamayim da ali mertel kamaldilel ang algela Gabriels Maserui. Akdiri kam subdra ka rungul Vicaries Kabarda, madiraryo mitokor ura, rablu ramal kayo kamam spadiaraklay, kaw kadong aradmam radaspadal mayim da ali mertel albula. Ang iwalak subdrangir opkal Nelson Masang, mga tukul Rusyang Timarong, makoreti masayos marbebirakaw. Marangal kilangin ang markos ngiraybay, magtangaloy tital sang miyamim da alimerti albula. Isa lagim subdrangir oirem asam Masang marbebirakaw, may mga sukmamerti albula. Yaw lubang laktiri kalolngit rangal kilang atubaray Adriano, ranggaklaw, umkas pasubad ay mayim da alimerti albula. Palkos ko dalatay, malsong madim na kalmadong klimerti albula, ilakabal magkitarang may magtangal mayim da alim. Makpasubadek malolingit madimod kaltmokra talsen sa maldimor o mga dalblal sa albula. Yarubak kal Dios pololmon lumakaltangat rigidrokoy. Say na yadr eduk Wilson Ongos. O si subdra kamaldile na Molins Maserui aloltob dr nga yadr eduk Wilson Ongos mangirmes sungil Lazarus Maserui ma Inocencias Maserui el masubdra ngir ekalbay Listo Joseph ginamaway Adelino Santos Oilal Ernest Ongidobla, Kri ay Samrael Samsil, Runguruel Isit Tagesi, Abir Dialul, Captain Ongim Arvin Raymond, Hiromi Asanuma, Barbara Tulov, Talngayalap, Ma Marcela Santos, Mosudra ada de min nangisir tial bula. Magim subdek palungit, madiwad kaltmokrata alsen set maldimor am gadalblal set tial bula. Yarubak kal Dios pololmol melamakal tangatrigidrokuy. Say na yadre eduk Wilson Ongos, mangirmesungil Lazarus Maserui. Tia subdra kodal oltob dring ngira arwang bili tangamine, madran tu la Flavin Uro, Emeas Robert ngira bloku, ngirot tili emiwamad maodalad anita tingiragid, el morarogul edamam nakablir arwang, el kmotargidra Molins Maserui, el ngalgila Gabriels Maserui, amlos me sira March 17, 2025, mabatangilang aramor game motor kaklal mga maldi na March 28, 2025, el Friday, long imilurior, al di mga maldira Palau Funeral Home, lomo ura 9 a.m. el mo 12 p.m. e mamadakra o isawang rangrarada. Magim subdar tigal at mamad badok lang kliryo, e olingit madakas pa subdar beklaat, e mahim da alim da kangi surtial albula. Malakayo kagim subdar as arulyong Teodoro Ngolbay, mo subdar ngal kong takaw adalat, e mahim da alim da kangi surtial albula. Tirikalaw si sulsub da marangin ay ngas Viliani Thomas, mabekal di lang imi Thomas, mamo subdar ngal kong takaw adalat, e mahim da kangi surtial albula. Yesa lagim subdra awadalad hiroko hideo marangalgel, awadalad anitang giraget marangalgel, rangalgela beltel basyo, radira ngalong, Mary basyo, kas pasubde mayim nakangisir til albula. Kidira kam subdra rangalgel amdir atur abas sersay, ra Elia abas, mayorang abas siksay, mo subdra bebir kami mayim nakangisir til albula. Rangalgel amlang gira arwang France Karel, ra Brilliant France, ma bebir kaw, rangalgel amlang gira arwang yugiwang hotel, ra Priscilla siyang aldep maerba yugiwo, mukas puso de mayim da alim da kangi surtial albula. Rangalgilam lang ira arwang hotel Morway ra Eliezer hotel ma Elena da mayim da kangi surtial albula. Dida kam subra Senator Dr. Stevenson Cuarte, bosubra rangal mayim da kangi surtial albula.
Tokobetsil suda marangal gila hatsu eldebel marangal gila kunihiro ya masiro mukas pesuda meim da alim bertial bula. Yagim ngaram lengwa yagim suda rangal gila eur rangal gila madalut ke rangal gila ngira berso rangal gila ongi doble rangal gila dirat ngadig rangal gila ibars rangal gila dong rangal gila deoreng rangal gila lukos rangal gila klang yon gitu mukas pesuda meim da kangi sertial bula. Aira yagim suda rangal madrang tu le flavin uro matchanisat matapa Pap Ford, mosubdar bebir kami meim da kangi sertial bula. Agidri kam subdar gal brihida sidoi, mosubdar bebir gal meim da kangi sertial bula. Agidri kalolingit gal yat spons takada, dir maring lidup sikse, tulay sabal takada, mosubdar bebir kami meim da kangi sertial bula. Oriora kim subdar ngalgila at maal belay rabe es Paulus o ngalibang, madir otong nana o ngalibang, mosubdar bebir kami meim da kangi sertial bula. O si sulsu dra kodal la morar ngal gilam le dirabis e mi kongiramos si holingit madrag ng serti al bulo. Tigalo si sulsu dra kodal la morar ngal gilabares o daryong ra Luisa Sumang mo subdra bebir ng mi madrag ng serti al bulo. Agidri kam subdra ka kodal tuwen hideo Rusty Rodas masinan Rodas higa mi madrag ng serti al bulo. Idri kam subdra ngal gila Marcos Pasio ra Cherlyn Basio Machek Pasio ngal gila Chan Basio ra Robertson Burton Basio Bangkas pesuda meim na kangi serti albula. O si sulsubra kodal lamura lulu armaluga tel ingiranggoy, chianingiranggoy, nangalgela obasang madra imengal math, ma otlo math, Grace Merong, Christiana Ramos marbibiragaw, Rusey Odang marbibiragaw, Greta Atitrengel, Steve Masaichi, Dave Masaichi, kas pesuda meim na alim na kangi serti albula. Art magim subra nangalgela small baktaut, ralimay baktaut, mo subra bibiragaw meim na kangi serti albula. Klam ngatela subda ul matrigel admam lo di galabas angklir malakabal makitarang miu e may mitali mertial mo mongolbong lal sungun ngal taragi del madi busra dong led sa na ngira arwang bilit tangamine tia subda kamal dile la Molins Maseruy ang ngalagila Gabriels Maseruy loltob dring ngira dilob at tami irmang South Junior maubukol raw erot A5 elbalaw almura ngal kradilob الممغاس بسوب ذا ميم ذا عليم ذا غاني سير تيل غامل ديلال نغال نغالكيد را مولينز ماسيروي المنظرة سانديل مارت 17 2025 برسل توتاو تيل غامل ديلال نغال نغالكيد را مولينز ماسيروي مورنين فرايداي مارت 28 من ذي مغامل دي را توتارا فيونال هوم رنغت كيبلو مورا 9 AM المو 12 PM إمو مرقم أمران مملاق رو الغول رأي سوان رنغرارد بالواي سيان رملنغوي كيم سوب درار ماس مرنغال غمروك تماو رابلا رذيلوب Nganyaw elbil lolang rumangsaw marbibiringi ratlungal karalaling rayol marangal gilam lew elbil o birang ra Glory Fritz marbibiringi hindi na ngangyar ngalgel o matangalay ramatawi telay marbibiringi marangal gila katsumi abong rawandar abong marbibiringi tiregal ngarmatengal lagim sub ratlungal karamling radilo ibutirang al ngarinya klor tira inos maseruy marbibirtid marangal gila madlut kamarangal gila maqol Agidiri kalm subdra obak mam rarngung rabrem ulo itrong bresbang maru ulel. Yam subdra ngalgela atang alam mam lengira dilob armas ramargaret ngula mangalom sa France marbibirtir. Yam monar along magim subdra ngalgela ngira yobe ruur tarimel re ebirale Maria ruur marbibirtir. Emer ngatmau magim subdra ngalgela yakuil madangale radaw dalil madangale marbibiringi. Iliakal subdra dimora arbudura tablagal Marino Thomas. Agidiri kalmurong kapsang magim subdrar bebirang mam marangal gila mew marangal gila imeyong marangal gila sadang marangal gila besedrak akamil dilel ngal kan Molins Maseruy ngal gila targidra Gabriels Maseruy ading ra funeral home ra Friday March 28 momrek umrain momalak ra tasil sirngrard kop malamsaw ngal qadilob say na ngira dilob at tami imang South Junior Subdra kodal lol todringe Andrew Siro mabisur ganay maebirat igbay sabet sa gamal almorarugul tamam nga nagal balur mo at targidra Molin Maseruy alangalgila rita ongrung Gabriels Maseruy amlos me sa March 14 2025 makamaldila mo Friday March 28 2025 Rapola Funeral Home and Chapel na 9 AM mo 12 et todo mamadakra nga bugdra nga rarda balbay segim subra dakaw adal nga regal balu bang ayang alangarnya we adal dil Jones tilongal tangat Lazarus Madray Sausman ma Columbus edaboy ngaralong ngarnyari iri ingos Dwight Ngirmat imawang skilang ultirakla Philip Haruo saw baseb sa maadalbara kayong yuhay merur ole ngarnya kay Triro Masamson Sokaw ngabuko de ngarnya ngikiyu Matias Herminer Sengal James Sokaw Tonesia Balaluk Olgaril Klolubak Justino Maet Bristina Maet Margup Malel Maditer Olgaril
Alabe nga niya Ragi Sokaw, Tonesio Besebs, Chan Sokaw, Chanson Saigamal, Evil Sabet Saigamal, Merisis Palaluk. Ulimang nga niya Girairong Isak Swaladaw, Delegate Gibson Kanay, Turga Susiro, Francis Elerang, Harvey Kel, Matthews Ginablos, Matchegov Ginablos, Michael Andrew, Marlon Andrew, Lydia Ginablos, Emilit Kel, Michelle Harson Bay. Kakla nga niya Hasinta Riro Isak, Jesus Omisong. Malakayo nga niya ngiratakaw Bibiano Math, Madil takaw Sarianging, no sudar atad marangal ka. Iwala nga niya sa Arkabur Denis Math, ila apsis, karingel tour, ngang garukor H. Johebet Masud, Manuel Inasyo. Esara nga niya raseng Inasyo Anastasio, Madirabis Madrigo Taro, Ayraya nga niya Rosania Ongrung, Coreti James, Miriam Sa Raimul, Frida Shea, Tomasar Asengel, Damian Asmand, Omevael Basilius, Tirio Lidith Lula, Tilbuil Kanay, Tilsils Kanay, Rueram Aingigiklang, Salazar Joseph, Chelsea E.R., Gibson Tuay, Ralph Kanay, Marinol Kanay. Ramlungoy nga niyang iraklang Chance Kabong, Julia France, Maraseng Liad, katpang may babang nga niyang Rosang Osilek, talingal tangat na may olsisyor, Marabo nga niya Iged, Asyalum et Pisong, Orior nga niya Firmina Saiske, Inaria Sokaw, Simako Madraisaw, o mga tang BS, Ngeriam Madraisaw, Emerita Carradala, Florencia Armali, Kuya Belelay, Evangeline Giramat, Rebecca Asanuma, Deborah Arnagata, Emiliana Malelma, Naomi Malelma, Chorena Asanuma, Marcy Andrew, Petik Sano Yalab, Lavelin Siro, Mary A. Nabayama, Marcela Taro, Mariang Arbadul, Eleanor Rafael, Valentin Osiga, Aaron Chloe, Eunice M. Gatosang, Marchi Meltel, Asunu Erbalao, Molins Masiruy, Caleb Ongrung, Roman Ongrung, Eduel Ongrung, Edmund Ongrung, Edwin Ongrung, Kailang Asanuma, Meltel Ngaltangat, Ismail Limiteng, Alex Meltel, Chuck Meltel, Casey Zero, Swingley Zero, Alson Zero, Gianni Sokaw, Joshua Sokaw, McCork Anderson, Allen Anderson, Bradford Palaluk, Aaron Benhart, Esbay Ganay, Mabayli Iberdong. Apol sa Amiun May, Alim, Desang Galtargid, Tialulabong Alsungul. Puto ka alsang maser, matrigil mo di kat sa Peril May, agyolngit, madidakalat karang lunguwa. Pop malamsulang, say na Andrew Zero, Pishur Kanay, Masabit say ngamal. O si Sulsub na kamaldila, lortob niya madang abukot tami irmong South Junior, mamlay na Urahideos, ilgirela kamaldila la Molin, ongrong Smaseruy, el di maringira pala funeral home, imamadakra o isawang rablur nga bukod rangarada, Friday, March 28, 2025. Palway segim sub na kamil na kaw other bap mi oldab, mamay madali mi nga sutrir rangal kara o isawang artial albula. Pato ka alsang mabola ka kaswes, idil kalat karang ngunguwa, kopmal masaul. O si Sulsub na kodala lultob na niya root araray holt ginatyo, makabasang etektyo, almurarukul at namam rasari lang aligila rita ongrong, Ramolins Maseru, nos mera March 15, 2025, mabatangin lang aramor gim lamot rokok lang amaldin moringin March 28, 2025 lang imlurior, mga maldira funeral home and chapel nga at kibraira el moswelba, madak ng rarda. Malway sa gim subdara at mamam kaspasub na mim na kayong sirtial albula. Agim subdara ang aligila usang alel, ang aligila kalalbay, ang aligila alamay, ang aligila ngaluk, ang aligila kaway, ang aligila balseel, marang aligila bagamakmat, kaspasub na mim na kayong sirtial albula. Marakul at mamam rapabaldap, may oldap, maorior, rong sitial subda, ayik malulangit mim na kasutrir, ang aligila rita ang ongrong, artial albula. Parklo atre trebto kalsang, mamode kalsabiel mea, maldiwingil basul, edit kalat karang lunguwa. Adios lumakaltang atridro ko'y, kumpalmsulang, saen na rutararay holt ginatyo. Tial subadal mula reng stringi, adiakal spadel, madiakal tigingel, maluub engul deswel at Yes Broadcasting Company, tiang aspadirar adulul top daringi, haraorangi, kohmal masulang. Sudrang kamaldilila ililaw, Severino Rukda. Tiyak subra kamaldil or top rin nga nakabaw Andres Madraisaw, ngirukungil Steven Sebal, tang girailal sa Sixtus Paloy, Kaswal Florencio Adalbay, almasubra kamaldilila ililaw, Severino Rulukda, almasmer sa March 10, 2025, emlamotrok la kamaldilil morgina Sarudale, March 29, 2025, al Sabadong Sils. Apatangin la to dramor kara 7 a.m., emoregile siyara edaol tulungal kang isar. Amisang umura 8 a.m., yaurira misang, mga maldira blara kabaw, Raita adu el motel al sils moramadal o de songra rangar batarang. Agim subdra rogul de mam rabek kalbelu mameim da ali mertiarul bongol sils ratargid raililaw Severino Rulukda. Mangar elong agim subdra kal uong rete Matias Erbay maodal adli di alel ramangal lang mo subdra rabek kalada de meim da ali mertial bul. Dirakat spadal arubasa Emmanuel Maldangsang mama asel Rego Wehara mo subdra rabek kalada de meim da ali mertial bul.
Agidiri kalolngit rakal maasarigo wehara mosub the rarangal gela ardal song tadawang hotel meim dalim tial bula. Agidiri kam sub rakal morfiu asisang mosub rabek lada meim dalim. Yailia kaltogobet sa spadama mirgal li adram awang skilan ultirak mosub rada meim dalim tial bula. Ngarada kim subdra kal madrang bukot tami in mang Sao Junior, mamle ay mo subdra adadra blara tublay may dalim tel bula. Kidiri kam subdra kal madrang smos magario atsi, manawra hideos mo subdra bekla de may dalim. Ulimang agim subdra kal bes Paulus ang alibang, maebir otong na ang alibang, mo subdra adadra blar otong may dalim tel bula. Malgayo kay gito ko bet subdra kal raklay Rafael bawang irmang, maebir raklay Mitsko Basilius, yung ngito may dalim. Agidiri kam subdra kal oligong Policarp Basilius, ngiratroli Lancer Basilius, makalbid igeda mo subdra ada de meim dalim. Dire kat spadala tao at church rura, madilik Rebecca esngira maat, mo subdra ada marogul meim dalim mirtel bula. Agidiri kal tukobet sem subdra kal dinglius Albert Jacinto, dira dalbo al marada de rogui meim dalim mirtel bula. Agidiri kal tukobet sem subdra kal dinglius Albert Jacinto, dira dalbo al taklaqodeb mo subdra albek da mirtel bula. Diri kat spadala ngirami ma Hidencio Gintaro, kamadawal bentelay, madrang Denis Jacinto, natibu uluel Macreos, kamenor Henaro Peloy, oligong frutoso telay, o otoribyong Macreos, Franz telay, raptang trepkul telay, Maclifton Boysek. Diri kat spadala Chulita telay, diraingas Macaria telay, Elspeth Sebalt, Esther Sebalt, Ngarbay Boysek, Choy Oprang Antonio, Magimberli Gintaro, mosubdara ada de meim dalim. Agidiri kal tukobet sem subdra ngalgila dira Bali Orib at Joseph ra madrayo Colin Joseph mao odamra sayuri isal meim da alimirti albula. Ng isa lagim subdra kal dililaw Francis Casa Kumara blarang armatarang mo subdra bekla da rokuye meim da alimirti albula. Agidiri kal tukobet sem subdra kal maaselt ngasi Krisong Saito Ebil Veronica Masayos mo subdra da rokuye meim da alimirti albula. Agidiri kal subdra ngalgila da mei tamol rawlang tamol matchan marokol kadila. Mosubdra bebir kamiu meim dalim. Agidiri kam subdra kal junior rigrig ma olem ra nil rigrig meim dalim. Diri kat spadal awadal adra kabaw ilong Marsil, madra orong ngira molaw Macreos, Nicolas ngirgalaw, Mimong Aron Basilius, Marcelo ngirgalaw, Kabenor Dwayne Hideo, Raptang la Verano ngirgalaw, Chabi May, Ngirbabul Kevin Peloy, Ngirakalsong Adalbay, Salig Siskin na Masandora May, Alice Sabang, Dirame A. Esther Lula, Ertung Alisawa Tanabe, Evelyn Adalbay, Natalie Adalbay, Masyang Ngirgalaw, Mosubdra Adal Tia Rogur Tia Albula, Kidri kam subdra kal dirbis madre iskang kotaro, mameim dalim Tia Albula. Yailia kal tokobet spadek nga kal ngira kabaw, amorkaw rbangala, aberano ngirgalaw, ba ngesinges Romana Anastasio, rabla rang daswolo, momeim dalim Tia kamal dilel, ay lilaw Severino Ruluda. Ngarsu lagim subdra kal obakar mau Sydney Mobile, ma dilrakawis Marcelina Roduk, mo subdra adadra ngar mau, meim dalim Tia Albula. Agidiri kal subdra kal Madras Kasuk, Gabriel Basisang, Rapkaw Cecilil Aldabela, Mamalik Raskasuk, Martar Lula, mo subdra adadra bla Raskasuk, meim dalim. Airagim subdra kal Rudel Gensiro Dongok, mo subdra adadra bla Ratungalel, meim dalim Tia Albula. Agidiri kal subdra kal former President Chanson Toribyong, mo subdra ru'alim mar adadra roguy, meim dalim. Diri kal spadala malip matula, rungul ngirait matula, riiwang welt matula, Hermina o Roma, Ida al Raymond, tininay kisaksa ma Ana Williams, mo subdra adadra roguy, meim dalim Tia Albula. Ya tokobet siliak kal spadama mirakaw ngiraged yugiwa pidangokla, meim dalim Tia Albula. Diri kal spadala Marcelino Agustin, Ignacio Daniel, Edwin Peloy, Let's Later Ricky Rubario, Ongolungol Daniel, Rulog Daniel, Chimi Daniel, Charlie Simeon, Reginald Agustin, Quay Peloy, Claire Peloy, Alfred Igsasa, Martina Kal Agustin, Mosubra Adar Tia Albula. Diri kaspadra Elizabeth Peloy, Chusta Peloy, Diraday Ramyang Waidis Kabong, Dirale sa Lucia Tillano, Miori Daniel, Dirayur Miriam Case Araymul, Antoinette Merur, Rosalita Tadao, Edwina Pitagada, Carla Peloy, Sariang Rubario, Talaw Peloy, Boley Peloy, Marco Simeon, Etabay Raymond, Betty Raymond, Priscilla Agustin, Enra Sengalund, Dirangarablund, Tadibora ng ata, Mosubra Adad Roguy, Meim Dalim. Ramlunguy agit tokobet sa Msubra Kalbes, Rangam Seth, El Steven Malsol, Maobat Mayreng Malsol, Mosubra Adad Meim Dalim Tia Albula. Agidiri kam subdra kal Dibora Est Ur, Mosubra Bekla de Meim Dalim Tia Albula.
Ay maliga kim subdra ng ulbay, madirong ulbay sariyang matka, mo subdra adadra blaraw el kayukla, ay may mdali mertial albula. Ay gidira kaltokobet sa subdra ne umiw erongos, ulngitraw mo subdra ngalgil o kada manaskras, marangalgil askilang, rapamilas kilang, mabiberlis kilang, ay may mdali mertial albula. Oriora kitobet sa subdra kalingula rabay utoy, may mdali mertial albula. Nagidiri kam subdra ngalgil amne miray ng Gabriela ngirmang, rangirasu Gregorio ngirmang, madir raprak Elisita More, o subdra bebir kami may mdalim. Agidira kam subdra ngalgil kasolay rablu, dero ang irong kambes kasolay, mamarcela kasolay, mo subdra bebir kami may mdalim. Dire kal spadal odray to siya kildermen sa agi kosungyama, Susana Susigintaro, Teodora S. Miguel, Carla West, Kyoko Tengeluk, Sis Kawataru, Judy Solang, Saralin Sungyama, Alvina Tengeluk, Merly Cuarte, Deborah Rangil, Rebecca Sanuma, Sherilyn Madraisaw, Deirdre Sway, Morongul Vedor, Lorraine Bandari, Belinda Eungel, Polly Madraisaw, Miriam Ewat, Cherin Ngiraygalaw, Ebi Lulay Damay, Madeline Tengeluk, Charlene M. Buong, Maukong M. Nakamura. Tirikat Spadal Ogordeo, Patrick Telay, Ngidurik La Pedro Gintaro, Oldiais Ngiraygalaw, Saturnino Tewid, Libro Besong, Spasungol Masaw Vedor, Jason Sigi Gasolay Marulel, Aldrin Talay, Sharp Sakumama Sinesio Agustin, Kyle Ongesi, Justin Ramot, Esang Tengelu, Clarence Sunyama, Trepkul Vedor, Sisinio Ewatala, Esteban Gintaro, Troy Ngiraygalaw, Kotra Vedor, Irey Adolfo, Junior Damay, Omgilom El Paloy, Ngiraylals Paloy, Junior Isaac Mapirer Ngiramolaw Paloy, Mosubra Adad Rogurtial Albula. Agidire kaltokobet sa Msubra Gal Faustinat Modrang, Madelina Balayles, Mosubra Bebir Kamiw Marada de Mayim Dalim. Paliliyo ay Msubra Blarang Askasu, Kortial Masang. Kopmal Msulang idol ngit rubak kal Dios, Mnumkaltang at Rigiderokuy. Sain na Ngirakabaw Andres Madraisaw. Tia subdrol tobdr niya oligong Policarpa Silius, Mamadra Abahu Masahiro Daniel, Algirela Kamaldilela Ililaw Severino Rulugda, Mlamot Trokok Kalmarngina Sabadong on March 29, 2025, hindi mo rabluring isa rablar kabaw. Maradwa mas padra regal balu, ekmalontial al may mdali midakahinsew. Mangarada gem subdra kal imruring nasyon ngulbay, marangal gem may mdakahinsew, makleiton ngiraget may mdakahinsew. Iwalang spadala Ruth ngirmang marangal gem mo subdra adat may mdakahinsew. Malakayo kang spadala ilwaiti Lindar Albang, Miriam Johannes, ngirakum ramakalip Albang, mangarbay frutosot talay. Agidre ram subdra kal sa arulyong Teodor ngulbay, makwan ngulbay, mo subdra rangal ng may mdakahinsew. Tirikat subta mara ibiraklay Mitsko Walter, mangilatroli Senator Lencer Basilius, Melvin Omar Basilius, ma Marilyn Rulo, kung masubta rangal kay may mdakahinsew. Tia tirikat maltukobet sa subta mara Bekkaldil, Agimi Thomas, marangalgel Rakolbas, Along Talay, mangidahingas Biliani Thomas, mosubta adad marangal kay may mdakahinsew. Ang isarang spadalabuk Emir Maruy, Maherminar Maruy, mosubta bebir kamiw marangalgiw may mdakahinsew. Agidre ram subta ngiladong sa Silverius Pesong, Malixis Katkel, marangal ke lamle Malik Irene Watanabe, may mdakahingisew. Ndiri kaltokobet sa spadala ngiran mo Miss Saito, tirat ngerur roretiwa sisang, Deborah Saito, Tia Bingalang, mosubra ada de may mdali mdakahingisew. Ngaram lungwe kim subra kal ebalin adalbay Fritz, mosubra bibir kaw may mdakahingisew. Ayra mal spadala amimong Aron Basilius may mdakahingisew. Kart maing spadala ngir kabay Joshua kumangay, Masay kumangay, Arbador Hatablak Willard kumangay, Pastor Bradley kumangay, mo subra adad marangal gi may mdakahingisew. Maorior rablarat mo rayibog lagi msubra wadal ade LC Adolf, Rokayang Efram Policarp, Maolem Ravans Policarp, Lulu Armalu Taliw, Grace ER Marbibidingi, Frida Del Mau Marbibidingi, Gabsang Masahiro, Wanghari Tamol, Machimir Albang may mdakahingisew. Agidir kalolingit rangal gi larangem Miser Ramsik, Ralester Ramsik, Tin Ramsik, Maosur Ramsik may masukumam. Amiyun sa gimsubdrakal wadal adi sikliga, mosubdra bibir kaw marada de may mdakahingisew. Paliliyo agikmal msubdrakal diray galaw laligibon, so mosubdra bibir kaw marada de may mdakahingisew. Agidre kalkmal msubdra ngalgilam le obirir ayako Martin, may msukumam. Kopal msulang yerubakal Dios labang giderokuy. Say na oligong Policarpa Silius, mamadra abaw Masahido Daniel. Tia subdra wud sa kamaldilela ililaw Severino Rulukdo. Maosisulsub da lortob da niya Raklay Rafael Bingrimang, maoligong Policarpa Silius, rakamaldilila ililaw Severino Rulugda, almarangina Saturday, March 29, 2025. Abaldo kalamotod da mortuary ra 6:30 a.m. Emra funeral mass ra iglesiar edal tulungal rabluring esa ra 8 a.m. Ngumamre kamisang etob da moraitad adu, rabla rakabaw, mga maldil mo itaswel, may mamadak rabla rangar matarang. Magik malolangit, rarbekal damam, mamay mdali mdakahingisew ti alulbong al sungul ngal targid ray lilaw Severino Rulugda.
Ablurang ayang lagim subdra ori simang bandari, maebil makar Jose, rablarang ardoko. Yakidire kan subdra ngalgela pikrod or chokay klolobak maim na kangisew. Ablurang along agim subdra or ete Matias Erbay, mautangan subdra adat marangal maim na kangisew. Diri kaspadala ngiro adal tabe el stomo machimaru. Rablar orugil mautangang lakas pasubda maim na kangisew. Diri kas masubda irir di mau o share space marangalgel. Martelo ul Sofias kilang, mautangang lakas pasubda maim na kangisew. Marangalgela iseko ngilay biola, marangalgela chiro abier, mautangang maim na alim eda kangisew. Diri kaspadala ngalgela mligray raklay baul, marangalgela ngireng ramokota, rata crew Salvador ramokota, masabi nati raklay, Seling raklay, Justin raklay, Ongtru Joe raklay, Philip raklay, mautangang maim na alim eda kangisew. Idiri kan subdra ngalgela miyoko klowlaad ray budurale Antonino klowlaad marbibiringi maim da kangisew. Ablur ngarar dagim subdra matangabuk tami irmang South Junior mamle rablara tublay. Mautangal maim da alim da kangisew. Idiri kan subdra seb Ikea mo subdra ngalge maim da kangisew. Agidiri kan subdra ngalgela riro ra Florencia ramali mahasintam mo subdra bekkel ngalge maim da kangisew. Ablur ngiwala gim subdra ngalgela mle ngirwi malil uduy ra galep malil mosubra bekkel ngalge maim da alim da kangisew. Marangalgela mle ngirusoklu kol ngiraybay, radomini no maadal bay rurior Bernard dominina, mosubra ngalge maim da kangisew. Agidire kan subdra ngalge amle ebidaklay gimi korngula, ra Augusto mapaskuana, mosubra adade maim da kangisew. Marangalgela mle odal adal rangrios, oral, ra Maria Lorenzo masisko malaitaw, mosubra ngalge maim da kangisew. Marangalgela dilyaw rumaichi mautangang almaim na kangisew. Marangalgela taabot nginaged rarium da Stefanus Gabriel, makayukulche olgarila, mautangang alkaspaso de maim da alim na kangisew. Ablura malagayoko ay agim subdra rangalgela ibirabong sa Azuy Andres, marangalgela the May Andres, marangalgela ibiraklay Gracia di Yalap, ng spadala evila del Bay Valeria Toribio, Masalome Kirk, Yong Yalap, Maulsing Yalap, mosubdra rangalgel rokuy emaim na kangisew. Diri kaspadala adal bay St. Andres, ma Romana Andres, Gloria Andres, diri kalmsubdra ngalgela raklay lumisang, ra Senator Karay Mariur, marangalgela Miray Antonia lumisang, ra ma Antonio lumisang, mosubdra ngalge maim da kangisew. Marangalgela mne raklay Brel, ra Basilisa Tarong, marangalgela Kode Brel, mautangal maim da kangisew. Agidiri kamsubdra ngalgela mne ebi raklay umay rulog, ra ulikong Polycarp Basilius, marangalgel ra Rokayang Ephraim Polycarp, mosubdra ule memem da kangisew. Diri kaspadala mimong Aaron Basilius marangalgel, ngira Trolli Lancer Basilius marangalgel, ma Merlin Develbot marangalgel, agidiri kalmsubdra ngalgel amle ebiraklay baulang, mamle ebiraklay orong gabaw, marangalgel Basilia Quintaro, ma ebiraklay Mitskovi Walter marangalgel, diri kaspadala ngalgel amle raklay siyangaldew, madililaw siskasa kuma marangalgel. Marangalgel Catherine Gasoley, rangira Risong Jason Sigi Gasoley marulel, Machani gabaw marangalgel, Maromana Basilius ngilgalaw marangalgel, marangalgel amli adalbay Thomas Talley, mautangal maim da kangisir rogur tial kamaldila. Agyol ngit rangalgel amli ililaw lior ulugda, ra ngiringas ay lior ulugda junior, marakasuk Terence ulugda, mosubra bebidang miyo maim da kangisew. Agidiri kalmsubra rangalgel amli raklay Talley, marangal kara uladoko, rakamadawal Benedict Talley, okradeo Dr. Patrick Talley, Machulita Talley, mamantial almsubra rangalgel maim da kangisew. Agidiri kalmsubra almorang diringat edong hinya wehara, dira iwagay Cecilia Tudong Ikiasang, dira lev sa Lucia Scott Yano, marbebiringi, matareng alle marangalgel ay blay raayano bayay marangalgel, maseling barel marangalgel, Sinobu Lawrence ma Helena, mutangal kaspasub de maim da kangisew. Agidiri kalmsubra rangalgel Luis Filibert, ra Luisa Kumangay, Maclavier Filibert, makaspasub de maim da kangisew. Marangalgela Jesus ngiriyo radir raibay benita darong muktangal masubra rangalge maim da kangisew. Marangalgela langoy yakar, marangalgela Milat Skilang, ra Rosario Skilang ma Bernadette maim da kangisew. Agidiri kamsubra El Felix Minor ma Estada May, muktangal maim da kangisew. Marangalgela Robert Kumaychi, marangalgela Felix Kumaychi, muktangal maim da kangisew. Agidiri kalmsubra kal dirario marangula Rabla Ravolbe Ramlgayok, maim da kangisew tial kamaldila. Agidiri kamsubra ngilat takaw bibiano madil takaw sariyangking, ma ngilas asong kyosit talay, matalaw at talay, masubra ngal marada di maim da kangisew. Ablurang esareng tokobet sal subda murang irakabo Andres Madraisaw, maudal adrakabo Ilong Marsil, maim da alim da kangisew tial kamaldila.
Diri kaltokobet sil subda murablar ngarbis, marar sengal Ignacio Anastasio, madirabis, mutangal kas subda may imdakang isew. Ang arsuling spadalaksaw nuas araymul, madil sa tilsaksaw di bedong gunihiro, mosubra ada di may imdakang isew. Ablurayra yung spadalaspis Valentino ngiriklang, maudal adra es asel, mutangal musubra ada di may imdakalim imdakang isew ti albula. Agidiri kam subra to Ormel Rani ngirariang, ma ebir raklay modet paules, mosubra ada di may imdakalim imdakang isew ti albula. Abluray miliga kim subra ngirawaw kugiut, Mamarigo Jackson, Marangalgela Rolmi Obak, Josephine Binahinaro, Sri Dario Rungulbay, ma dinargiw korang ngirabluku, mutangal may nakaingisew. Ablur ngat pang agim subra dinargalde, marubiyang Hiromina Bayama, mo subra ngal kumarada de may nakaingisew. Ablur ngramlungo agim subra yadr eduk, la Francis Toribiyong, Magrete Williams, mo subra ngal kay may nakaingisew, tilkam dilel, ay lilaw Severino Rulukda. Ablur ngat magim subra ng ribong Lomisang Andres, Mautangal masubra at marangal gamim na kangisir tel kamal dilel ay lilaw Severino Rulukdo. Ablur orior agim subra ayung ol maibir ayung raw el gayukla. Dili kal masubra ngayahol rarubas Gabriel Adelbay maoob Rahel Besrak. Mamayim na alim na kangisew. Agi dili kal masubra Senator Hokons Paules madilwang Amra Paules. Mautangal kaspasubra de mayim na kangisew. Agi dili kal masubra Riu Crispin Termete tamamaksit ma. Masubra ngal kamarata de mayim na kangisew. Ablo rablilyo agim subra ngir ongor dorateo na ngata, madilikleb ani marisolang rablaraw el gumro, mamayim na kaingisew. Palwaise kong palm sulang edi podkaswes da sarudey, March 29, 2025, rablara kabo rablung esar. Palingar at mamlim na kalantungkli, lengklam nga tila subda uul, timo sube se montial al mayim na kaingisew, kong palm saul yados lumakal tanga tergidroguy. Sain raklay Rafael Bingrimang, maoligong Poligar Pasilius. Tiyailyak katspedel oligong Poligar Pasilius, el girela kamaldilela ililaw Severino Rulukda, el mornya Saturday, March 29, 2025. Abaldok lamot to dra mortuary ra 6:30 a.m. e mora funeral mass ra iglesia edal trungal karabluning esa ra 8 a.m. Umamre kamisang etov del moraita dadu, bla ragabow, e mga maldil mo itaswel, e mamadak rablar ngar matarang. Tiyailspedel oligong Poligar Pasilius, sa morablar ngar dimaw, ra osiars pis, mamosub dra ngal kamim na kaingisir tiyalulubong la, Al-Sungula ililaw Severino Rulukda. Agidiri kam sub del marablilyo rablara karamius, raw elsias sialum et pisong, mau elbil rego kubari, mo sub rangal gemem na kangisew. Diri kal tokobet sil sub da morangal gila idiri kaidasmang, mau tangal kaspasub da mem na kangisew. Kopmal msular rogu yedi bod kaswes rakamaldi lalsil sa Saturday, March 29, 2025, lablon ng esar. Palway sero bakal Dios rum kaltangat tergid rogu. Sain oligong Poligar Pasilius. O si sulsub darol top der nga sengal Ignacio Anastasio rakablir ng arbis, ras arel makamaldilel ay lilaw Severino Rulukda, al ngalgela umay Rulukda, al ngalgela amner sengal tertruyo. Manglamot rokok lalmornya kamaldilel, ang kalililaw Severino Rulukda, rablur ng esar, al sabado al sil sa March 29, 2025, ra 8 a.m. ratutaw, al timornya ay tadado rablur ng esar. Mak masubrar at mam rakablir ang arbis, magim gaw kablir al blara al selbelaw, al girel tial kamaldilel ay lilaw Severino Rulukda. Malbato ka masang eklo albu rabalu magidio nga sulit trigel mo sa April May ertialulmong al sungul ngal targit. Trigel mo dikat sa April May ak maldiwing ilbusul edidol mol malglat ka dakas pasub dalobang nungu. Say na raseng al Ignacio Anastasio. Tial sub del mulla reng stringi adiagal spedel madiagal tigingel malub engul de suel adias broadcasting company tiang aspedirar adulul top dengi e haraorngi ko mal mesulang. Subdra kamaldilela oligong ediri karungul belu temi el smul. Tia subdra kamaldilela oligong erungul belu temi el smul. Loltob dringaw el siya shalom et pisong. Itpik James ngiradeng. Spasungol Francis Mario Matsutaro. Ngirariang Benraig Isak. Ngikleb Alphonse Kumangay. Ngirakaramius Kamsek Ichin. Pau erut e faik el balaw. El kumumlamot rokok la kamaldilela ngaruba. Kalmorngina Sunday, March 30, 2025. Palway siya bangil ngaruba kat 2 dramor kra 7 a.m. Edi melmal tel morablil ngarangasek sa rablur orior, e mga maldil mo 2 p.m., e modo idrek rabilas el morablilyo moltaw rablil, at tulungal kara etibek smul ng raklog klub, el material sil se mur olgul el mamatakla. Palway segim subdar at mamul nga regal bilduk kriol belu, mang ayang alagim subdar madray saus mandrang, maru ulmi ramokot margup, maobilu lang ong aholiba Albert ngiraybay, mo subdar ngal gemim da alimid kangisew. Ang rara dagim subdra madrang po Tamir Musaw Jr., madrang Smos Magariwachi, Stomi Naruo, Marta Dever, Maria Hobson, Malaura Hideos, mo subdra adad marangal emem da alim da kang isorti al bulo.
Amalgayo kay Gimsubdra Oligang Policarp Basilius, Manginatalbadal St. Andres, Maibil Adalbay Valeria Toribiong Marbibidingi. Ng isa ra Gimsubdra Bakar Mausid ni Mobel, Mabuk Emil Ramaruy, Koreti de May Wasisang, Marangalgila Hitora de May. Oriora Gimsubdra Rangalgila Sayo ko Iyar, Marangalgila Sagi ko Sambal, Senator Joshua Kosipa Marbibidingi, Agidire Kamsubdra Presidente la Senate Lokons Paules Marbibidingi. O si Siul Subdra Kamaldilela Oligong Erungul Belu Temismul, Amora Nancy Wong Bells, Marbibidingi, Evil Inabo, Ling Inabo, Madaski Gramur, Mosubdra Rangal Gemim da Alim da Insert Tel Bulo. Rangal Gelam Les Pasungul Yosiwang Ida Ngasra Henry Yosiwo, Mosubdra Bibir Gaw Emim da Alim da Insert Tel Bula. Agidire Kamsubdra Delegate Sweni Ongidobla, Diraibai Benitadarong, Ingracia Jesus, Alodia Persinger, Pius Jesus, Sami Jesus, Evil Matsutaro, Ma Erbay Matsutaro, Junior Adalbay, Babaldab Masusaw Ringil, Harry Ringil Junior, Madalas Ringil. Nancy Ringil Morbebi Ringi, Alia Kalsubda Mura Wadalad Matsko Filibert, Lolingit, Malamea Dira Umrang David Kelsabal, Marbebi Ringi, Magim Alim, Magim Gangasur, Tel Albula. Agidire Kamsubra Gadwin Gogitz. O si Sul Subdra Kamaldiler Oligong Erungul Belu, Temi El Smul, Amora Elbil, Tarmau Nirmang, Marbebi Ringi. Rangalgila igalaw yagar gagrelat, Raremus ngirmaat, Meluis ngirmaat, Masusan ngirausuy, Mosub rangal gemeim da alim da ngisir tel albula. Rangalgila mis itpig rakamenor yonatus mis, Rich mis, Chudi Matthew Maflevin mis, Mosub rabebir gamiu, Emeim da alim da ngisir tel albula. Rangalgila aluil es Pedro, Radil ekalbay, Linda Pedro yoba, ngiratrang Pedro, Beverly uldak ngiraramyang, Riang li Pedro, maan lati Pedro. Agidire Kamsubdra Sara Kabogol, Machino Kabogol, Rangalgila Norman Chin, Kevin Chin, Renee Chin Masang, Irariang Chin Mateng Uchin. Agidire Kamsubdra Eve Abraham, May Mdalim Mdraing Sir Tel Albula. Rangalgila Mes Pasungol Taktay Chin, Ramay Sai Chin, Mapol Chin, Marbibirtil, Lali Chin Sakuma, Rangalgila Yuang et Pisong, Ranaimi et Pisong Yoba, Odray Rosemary Natrelde, Dirasnges Karen et Pisong, May the Sil, Chemaima Finnegan, Carol Tele, Tafok et Pisong Manglel et Pisong, Paul Wong Jr., Maradni Wong, Agidire Kamsubdra Sing Ich Chin, Willie Chin Mariur, Kego Chow, Marangalgila Hirosit Magay, Amimdalim the Rangsir Tel Albulo. Rangalgila Masaya the Main at Exter Tamangil Marbebiringi, Dilikleb Ane Marisolang Francisco, Mosubdra Rangalgame the Alim the Rangsir Tel Albulo. Diraigalau Laligi Bons, Gloria Umangay Gailang, Rangalgila Masao Umangay, Victor Umangay, Marbebiringi, O si Sulsub Namara Kimi Etchensen, Ruby Sigit, Basami Sangbaw Marangalgel, Eben Sangbaw Marangalgel, Ninangi Rangol, Doris Pemo, Rangalgela Maito Tatingal, Rangalgela Bears Tatingal, Erbalau Rayung Makaipor Ayung, Rangalgela Ngiradilo, Masami Elbalau, Rasami Elbalau Marbebiringi, Agidire Kamsub Rangir Ongor Droteo Nangata, Hasinta Nangata Isidoro, Albons Nangata, Girino Nangata Malena Trungulbay. O si Siwil Subdra Kamaldirila Oligong Erungul Belu Temismul, Amar Nelson Sisyor, Maharbi Sisyor, Mosubdra Bebir Kamiu, Emeim Dalim na Kangsir Tel Albula. Agidire Kamsubdra Ngiri Ekalbay Galisto Joseph, Ngiramaway Adelino Santos, Oilal Ernest Ongidoble, Krokri ay Samaral Samsel, Mosubdra Hiromi Asanuma, Barbara Tulo, Marcela Santos, Marangal Ekalbay, Emeim Dalim na Kangsir Tel Albula. Alia kalspadelaw Elsias Shalom et Pisong Amorarideb o kadati itong, Malmerang Algem Ramayers ti itong, Clark ti itong, Sally Sawalablay, Wandara Malig Manadia Benhart, Malang Sukumamertial Elbula. Agidire Kamsubdra Algilaw Rig Maui, Rayon Nami sa Alma Victoria Maui, Marbibirtir. O si Siul Subdra Kamaldilel Oligong Erungul Belu Temismul, Amorarangir o Kreng Elbul Sadang, Mosubdra Algilab Esrak, U Elimiyong Masadang Etibek, May Midalim Dang Sertial Albula. Apelilyo agim subra balitang yo itsingewo, mabalang ulang wong, mamosubra bibirang miyo may alim dang insert albula. Agidire kam subra wadal at Rosalyn Bresbang, mosubra ngal karang silyong, may alim dang insert albula. O si sul subra kamal dilel oligong erungul belu temismul, amora Barbara solang mudib, olsing iakar marangal gila Paul Gubari, may alim dang insert albula. Agidire kam subra river small marbibiringi, Agidire Kamsubdra Algilam no El Pilgrim Liang, Mamay Dalim the Insir Tel Albula. Ang ayaw Ragim Subdra Obak Andres Werbalaw, Evil Inaria Agtaya, Taloba at Tonggo Gates Marangalgem. Iolingit Ratina Patros, Ma Ramona Ongalibang, Mosubdra Lata de Mim Dalim the Insir Tel Albula. Butong am asang mase Ermar Modiakat sa Beril May, Rangamaldil, Dingalat Krang Nungu.
Ediri kalklem mga tila subda ulma bolagi mosisbe ang klem. El dakaw adal adi agyol ngito may mdali mertial ulbong al sungul olingong irungul belu temi el smul. Kukngal msulang idol ngito rubak kal Dios malon mol mlamakal tangat rigidrokuy. Say na el siya shalom et pisong. Tia sudra kamal dilel olingong irungul belu temi el smul lol top dringa adal goroy teruo no buo. Iadribukol kyo ni isal ngikleb albon sukumangay ulong ong tagewar Abas Paul Uegi, ngira Mariang Alexander Kamsik, arurang sakay ngir okobay, at pos mulwat tali, maong etiu el spons takada, ratulungal karakolbas rakabli raw el gayuk, rablu rablilyo, el msubdi ol ngitra at mamal nga rababaldab, orior may oldab, at mokamaldilila oligong irungul bulu, temi el smul, am namaturok kalmorgin na Sunday, March 25. Mapatingin nga ruba katob dramor ra 7 a.m., edi mulmal talmurablil nga rangasek sa rablu orior, mga maldil mo 2 p.m., Emomrael el morabililio el moklo rabli la trungal qareti bexmul el ngara club del motilial sils em urol gul el momdakla mang ayang la dagim subdra ngal ginam meru el mi takawo maresbang raba ap hens takawo marbibidingi marngal gila skiwo rasiska skiwo marbibidingi may medali mi takaing sirtil el bula malagayo kagim subdra chenebi el bang masisinyo hideo ewatla ngatma gim subdra ngal gila dirakla ngir okbay rabir tangir okbay Katsumi ngid okobay, katsuwe ngid okobay, maudui ngid okobay. Agidri kam subra daw dilil rungul masaru, mamay mda ali mda kaing sirtial albula. Karam lungo agim subra ngida dilub at tami in mga South Junior, o subra ngalge may mda ali mda kaing sirtial albula. Agidri kam subra ngalge lahay miramos, marangalge la toni nginamos. Ay miliga agim subra ngit raum rol simer, mo subra bebir ngaw marangal ka. Pangalge lamle diler bay yosko nginat tumrang, rador siya sablan marbebiringi. Rangalgila maresbang oy turong rakatsumi taima mabekkel dil ebak kiota marbibir kamiu. Agidre kam subra rangalgila ngidio ringi le ebil gadoy marbibir ringi. Aira kim subra diru kobe idup siksay dira ay tinagiulula tuler oteo tasabal takada Wilson takada Wendell takada Warden siksay mas sharing iraiwet mangalgila ulong ong tagio ringi lora ringi mangalgila Pastor Mokogil Solomon Rasmirna Solomon. Agidre kam subra Jackson ringi mangalgila Jack ringi Priscilla Cotto bilakare inginatrang. Agidri kam subra ngalgilat at pos mulwat talay, ngalgila hasimet talay rabawles talay mausong talay. Ediri kalolingit ngalgilat tiana talay ramadalayan T-Max mo subra bibir kaw may mdakaing sirtial alabula. O igul lagim subra ngalgilat tangol lang inamyong ralul ka savior inamyong. Agidri kam subra ngalgila ngir mokul raksid rang isila ayos. Orior agim subra obadra talbudla Luisa Peloy Sabino marangalgel. Rangal gilam leulang ong ram sikringi ra dilwang animari otong mo subra rangal ge may mdali mi kang sirtial albulo agidri kam subra wat wana ngirat agi takataro marangal gel yolingit mo subra rangal gel itab ngirat agi ra Wilbur Williams marbebidingi parangal gela mangirarwa Pintorio maru ngirat agi may mdali mi kang sirtial albulo o sisul subra kamal diler oligong ngirungul belu mora chorang ridep Ilek kalbay Linda Pedro Yob, Beverly Uldak Ginarmyang, Wilma Kumangay, Leilani Pedro, Ann Lati Pedro, Gloria Kumangay Kailang, Choy Rasmul, Victor Kumangay, Williamson Isal, Williana Isal, Tilsub the Peloy, Omgilum Peloy, Irailal Peloy, Natalie Matsuoka, Lori Saburo, Derbe Remot, Lati Yuchin Sikyang, Jean Kel, Kadwin Gogitz, Debrang Iraingas, Delorio Siwo, Doreen Yosiwo, Nelson Sisyor, Maharbi Sisyor. Agidri kam subra ebir yung ulay oto ma ebil abas patildes olaw mo subra ebir kami umarangal kay may mdalim may baka insertial albulo. Agidri kam subra ngal gam ni adro roy asintoy saal ebir rabong choice isal sali roy sibuil choice isal maluk isal mo subra ngal kay may mdalim may baka insew. O sisul subra mo edit tablebot mangidatrang kyota. Rangal gela Martin isal ra Williana isal ma William isal. Rangalgila asa ko nangata, Ratina nangata, Natsue Obakarbaw, Natsko nangata, Florence nangata, Steve nangata, Ramas nangata, Maliong Mangloy, Mosudra rangal may imdali mit kang sirtial albula. Agidri kalolingit rakaw lumutip kinsyano obiang, raomkatal, maomkatal mokot, Mosudra rangal kumarada may imdali mit kang sirtial albula. Yablilyo agim sudra taka ko masaharu, obak tiyak ngiringasang, Dolores Kabokol, Yosko ngiragit, Kyoko Irula, Norita Mabel, Didi Ichiro, Husimi Nobuo, Bernie Cruz, Chesty Tingiragit, Loren Hilibert, Narita Smau, Joe Ngertu Nobuo, Luis Ngiragit, Tan Harusi, Alduk Kwachalin.
Agidire kam subra ngin ngatpak Nambert Napoleon, Andres Napoleon, Obaklool Peter Napoleon, Hayes Kahue, Ferlin Nambert, Chim Nambert, Mike Kamrev, Henry Yosiwo Makwinsit Agiol turgiol ngitra kang itsu au malmerang algem raging sa marbibiringi magim alim magim kang sirtel albulo. Ya osisiulo ngita moro itrong malmerang algem magim alim magim kang sirtel albulo. Agidir kam sobraw elbil moninga ichiro marbibiringi. Tokobet sa spirit trika ruba ka marabilong marsya o kada marang algel. Agidir kam sobra itpik James kina adeng maudalad Rosalind Bresbang. Palo sobra ngal karang silyong el may alim kang sirtel albulo. Agidire kam subra river small marbibiringi. O sisul subra maram rirei blunto, mame dali med kaing sirtel albulo. Yato ko betes pada mamora turang maat lali kay gibons. Mo subra ngal kara ngidirs el ngrabililyo mo orior e may dali med kaing sirtel albulo. Yang yaw ragim subra ngal gilam le ob adra telbudul radira ror blorang isamu. Ratiofanus isamu masabit isamu. Mo subra bibirang kamiu e may dali med kaing sirtel albulo. Tirga ruba kalol top der tiel subdra kamal dilel oligong erungul belu temi el smul. Adri kam subda egal bedu kuriol trungal kara kabli raw el gayuk rabililyo. Trungal karamot ngerur ayagim subdra danigin tol Margaret Swalablay Mateo Isamu. Mo subdra adat may imdakaing sir tiel albula. Trungal kara telbudo lagim subdra adal belu Agustin Musablu. Ma oba adraw alyo Margar Ichiro. Mo subdra adat may imdakalim dakaing sir tiel albula. Trungal kara ngiraw lagim subdra Irbalaw Lorenzo Eduardo. Rungu el Hensley Smaw malerin stramlig yo langit mo subra adaf emi mitakaing sirtel albula. Kuk malm saule dol malm lo langit ruwakal Dios wala makal tanga tergidrogoy. Sain adar kroy teruano buo. Tia subra kamal dile langul belu ratliwe oligong rangar kayukla el temis mul mlos mer sera February 28, 2025. Akamal dile lam lamot ro kul moringa Sunday March 3, 2025. Abadengela ada mo tob dra morgra 7 AM la tutaw. Ema mga maldira ablil nga nag-eslat sila nga sa marbeet. Almoy taswel mo umrablilyo, mortaw rablil admal raw el siyas etibex mul, el tal sigang yung umdakla. Malaway siya rungul Donald Haruo, Klo Lubak, Mark Rubas, yao da adra rungul Ravers mul, rokodol senardong ira alsaw, maibdur ramador me delegat Warren umetaro, am subdrar adri rabap me yoldaw, algirel tial sa arel ngal targid. Bangar along ang spadalar ngalgil o ngalang alkuroda, Rangalgila mli adal barat tablang al yosinawo ubday, rangalgila titim el solang, rangalgila isaw rungul ratuloy makodines mataleing iranggoy, rangalgila ngira persoy el mosubdra adat marangal ngay may mdali mertial al bula. Ngat magim subdra tamadat meriang, Fermin meriang, Speaker Villar Gumangay, Andres Ose rangalgila ngadigis ringil raturang mosubdra adat marangal ngay may mdali mertial al bula. Ang iwalagim subdra rangalgila Emiliano Lool, rangalgela Marta Oba kamamay alim mertial albulo. Malakayo kagim subdra sa arulyong Theodore Rungulbay mo subdra bebir kamiu may alim mertial albulo. Maramlungo agim subdra lingit rangirot tel emi womat Johannes Teur maisaw sisyor mo subdra adat marangal may kaing sew. At pangagyo lingit rarubyang Hiromina Bayama mo subdra adat marangal may kaing sew. Ay maliga agim subdra idub et pisong ngirangasis ngira alsaw marangalgela ngira alsaw. Ngira aloy soang oiwil marangalgela nga seng nakamura. Rangalgela obak luwil marsil. Ngateltang marinor sengla marangalgela brunor iwang. Mo subdar atat may nakaing sir ti albulo. Ay ranks padala Thomas Finnegan ngira rigel. Kautaang balayok. Omkatel balayok. Dion Wenting ngira galaw. Beverly Tewith King. Leslie Tewith marangalgela Albertang irey. May alim ti albulo. Orior agim subdra ngalgila di Raklay Gosiba, Ambassador Joshua Gosiba, Maester Gosiba, mo subdra bebir kamiu may alim. Agidire kam subdra ngalgila wenti tong mira Lori Baules, Emery wenti masyanrang wenti sadang. Agidire kal spadala agensi genti ma albino genti. Agidire kam subdra ngitra ngalgila mder abay oligong katosang, spasungal ngira along rangel, mo subdra atat marangal kay may alim mertial albugla. Agidire kal subdra ngalgila iadal ito ngirabuku rakadwin ito Dennis ito Mamerian Mamerlin Maleona ito Marianne Delamel Brenda Tarimel Loretta Smul may adribukul kyonig sa alertia albula. Abililo agim subdra iad marangalgel amlerungu la rakamel rukbay lindang iratumrang ongetiu Damasius Haruo rangalgela dirambasyo rungu lamangwil basul sa dawo Hilaria Amaling Sadako Chuniosi Marirey maodalat Satski Florencio Marvek Kaldakawad Marangal may mdali mertial albula. Agidire kam subdra kay Wat ngirarigal Shari Maharlen Nicolas
Rangalgela mga lilya mamoto matoda. Lawrence katabangang marangalgel mosubdrangal ngemeim dali mertial albula. Ang ayaw ng espadala delegat Mario Colibert, Div Angel Sali, Ruth Cuda Sisuko Sali, rangalgel amle adamasep setsuo, marangalgel amle bibu la Abeliano Susugi, Clara Joseph Mabenito Thomas, mosubdra ada de meim dali mertial albula. Aradaman no diagram dong clear lang klamang tela subda ula on tial el May, magim ali magim kang isir tial mamulbong l sungul at kaltargid, rarungul buluwe oligong temismul, kopman sulang niya Dios polo makaltangat ridrogoy. Sain rungul Donald Haruo. At tokobet sa subda tial kamal dilela rungul buluwe oligong temismul, alultob niya Raber Smul, may ibadur ramador mil delegat warin umitaro, almarangira itay Dr. Victoriano, Mamadrabalu sa toro dachi, lolingit mo subda rangalgel abiyo, maradad marangal, gemeim da ali medang isir tial albula. Kaltargidam lamos me ersira February 28, 2025. Kamal dile lam lamo trokok kulmargina Sunday, March 30, 2025. Mapatangila adam otob dramor kara 7 a.m. ratutaw. Almamong maldi rabli lang nga nag-eslat sarang asegas sarang arbiid. Almoy taswel bem urablilyo almurtab rabli ladman raw ilchas etibex mul. El tal sikang em omdakla. Pagikmalol ngit rarokul dakaw may ibda alim dakaw ngisir. Tialul mongol alsungul at targid. Rarungul buluwe oligong temismul. Adios lolmol mlamukal tangatrigid. Sain Raber Smul mawarin es umetaro. Tio si sul subdra kodal lortob dringa adal belu Agustin Masabelu adal bay Jose Ise ma Raber Smul el morarogul adamam rabaldab orior mayoldab el kmot targidro oligong temismul am lognon moragamang tululungul Ersera February 28, 2025 la motrok la kamaldin morina Sunday March 30, 2025 Mapatangil ang karuba at 12 a.m. el mga maldira blil guest lat sa ngarangarbe drablur orior Almoy taswel bra 2 p.m. Mara fiseristang emeral morabliliol mokloy al talsikang rablila tulungal kar etibex mulem umdakla. Mang ea ang lagim subdra events PS damianas mandrang mo subdra adad marangal ka. Along agim subdra ibdura barrak Florencio Yamada me ibira barrak mo subdra rogul adad marangal ka. O lagim subdra nginam kati el bulsadang o dalbili blay maurois mo subdra rogul adad marangal ka. Ngiwa lagim subdra Teo Joshua, Marlon Mamarchibap, Mosubra Adad Marangalga, Malgayo Agim Subdra Ngirurikla, Pedro del Ngali, Orib Ogodev, Albert Jacinto, Denis Jacinto, Lucia Jacinto, Brian Eungel, Madil Pokrio Austinam Oldemay, Mosubra Rogul Adad Marangalga, Aira Agim Subdra Irikl Henry Tagesi, Marangalgela Alzawoto, Leslie Tewid, Beverly Tewid, Marangalgela Nisang Tewid, Nathan Yuchi, Bernice Yuchi, Marangalgela Siang Yuchi, Yadro odolom Rizao Bauso, Arseniar Irey, Marangalgel Albertar Irey, Agidre Kamsudra Augustar Ngi, Leolingit Masudra Adad Marangalga. Ay miliga Gim Subdra Kaw Libdura Amdor, Maldeliget Warren Umataro, Ma Alberta Kugiw, Tumasudra Adad Marangalga. Ngaram Lunguya Gim Subdra Kaw Grete Williams, Ngida Sibong Lakius Malsol, Maodam Ramayring Malsol, Masudra Adad Emeim Dangay Ngisew. Kartma Gim Subdra Kaw Irangas Lucio Ngidaiwet, Ma Florencia France, Masudra Adad Marangalga. Oriora Gim Subdra Ngalgila Urim Abilamang, Math Chintkel, Wadal Atmatsko Filibert, Carmen Kel, Dira Umrang David Kel Sabal Marangalgila Itate Kel, Benedicta Mool, Mosubdra Bebirgaw, Malali Mir Saga Mar Bebirgaw. Ugordeo Husto Ulangong, Teodosio Ulangong Aribok Marangalgila Losi Ulangong, Clement Paulinus Mabarbara Paulinus Marangalgila ang Atabalaw Ichigawa, Ancelio Antonio Marangalgila Tagi Ise, Rungulaw Alois Alonso, Letis Alonso, Dolo Alonso Smith, Pisha Alonso, Marangalgila Sylvester Alonso, Ongotruy Fritz Guharu, Tasha Model, Marangalgila Gubari Guharu, Giragargur Debet Louis, Nglod Louis, Marangalgila Italbang Louis, Gregorio Yo, Usiap Tesey, Dilirang Yo Ngasil, Marangalgila Sinaco Louis, Felix Francisco, Irene Francisco, Marangalgila Gator Francisco, Norman Gintaro, Laura Gintaro, Marangalgila Gintaro Masabalu, Aldukul Kabukol, Susan Kabukol, Marangalgela Tamako Kabukol, Nora Rungun, Marangalgela Rungul Basyo, Mark Mabel, Nobuko Balaluk, Hana Mabel, Marangalgela Song Mabel, Agidire Kamsub de Olngitra Benedicta Kabukol, Mosubdra Adad Marangalka, Agidire Kamsubdra Wadal Adra Trekyo, Brengs Ringil, Gilmeril, Madire Rangalgela Mlemla Albelu, Ilherm, Ringil, Ernestine Ringil, Olngit Maim da Alim da Gangiseu. Ngakal adal belu Agustin Masabelu at tokobet sim subra kaw Robert Talo o mo subra adad mangal gemim da kangisew. Aktiri kam subdi olngit rakal other day grispilter metet mo subra adad mangal gemim da kangisew. Peliliwa gim subra kaw o adra olyo marangar ichiro Soleil Martina Ergamur
Alex Cruz, Kimiko Cruz, Loretta Smul, Vivian Smul, Ed Mabel, Elway Samil, Madilo Samil, mosubdra adad manangalga. Ngayon agim subdra Ramdev Warren Fukuichi, mosubdra adad manangalga. Agidire kal mosubdra lingit Radib Angel Sali, Ruth Kyuga, Adelina Sisuko Sali, mosubdra adad manangalga emim daing seu. Tokobet sa spedel tiar albula lo tobdra niya o adra o Leo Marca Ichiro, almora ngalgila Francisco Morey, rading Luis Ignacio Morey, marudam, ngalgila mle edala Adriano ngin omley, marangalgila Scott Tewi, di olingit tungkas pasubda emim daing seu. Arogul at the moment dim nakadung clear, emedengel mogim kawada gikmal ayamar olingit may mdaalim daing isir tiar albulo. Kop malm sulang yero bakal Dios lolmol na makrarigit rogul ngrabal tigring. Sain adal belu Agustin masiblu. Tial subdel mulla reng stringi, adiagal spedel, madiagal tigingel, malub engul desuel adias broadcasting company, tiang aspedirar adulul top deringi e haraorngi, koh mal mesulang.